Det pia dang along ki ongdung kaprega det penang ki be mulu gatuma phan mithanga der along an kapache damji aphan pura India Prime Minister Narendra Modi pen siding ponsi nonamat Lakh sirkep Indian citizenship mulu gatum India det pen ki pradaram thei pangdak pon ili tuma det mate India mulu gatum kaprega der along ki dodam along pen puthot India long kache wan thu japan penang kabor ipondolo lasong bong citizenship amendment ekateng pen aron kason se hei huemu kideng pondolo Bonta Prime Minister Narendra Modi kacharia cha kong wang det penapi Lakh sirkep mulu gatum India citizenship along pen chi usi adet kaprek citizenship along chi po oktanglo labang solam thenangli manghudun det attack sita bangso birta hokala bangso birta kunnat pen lo nage klang nangli chinima bangso birta ka pe klang pon lake Lok Sabha wai kang along Home Ministry along pensi nang klang lo Pinpur में किदम तंग सुरहिनी रा क्रेप होनिंग कान इंडिया लोंग पेन कच्चे ऊपर न फाइल लगे लागे सीरा सुरी थोम केब्राई सीरा फारो प्लीरा ट्रॉकनर केब्रा सिरके लासो पेन अभी सुरहिनी रा क्रेप ट्रॉकनिंग कान लागे सीरा सुरी प्ली केब्राई सीरा फारो ट्रॉक रखे थोम सुरहिनी रा क्रेप ट्रॉक्सी अनिंग कान लागे सीरा सुरी थोम केब्रा के थोमरा बांग प्ली केब्रा सिरके Surihini rakrener kebaninkan Indian citizenship along pen kache upon thua phailake lagi sira surithom kebra plira bang pharo phora trokebraisi Surihini rakresir kebaninkan along puthot kache upon thua phailake lagi sira suri pli kebra plira bang kre troksi Surihini ra inkoininkan along kache upon thua phailake suri trokner kebra phora bang pharo hinira pli kebra hini Lasonsi pining surhini ra ingkoi resianing kanang bong kedam tang chitia chiklo ni phai thom kebarni lagi sira suri kre sira bang pharo hinira trokner kebra troksia muluga phai Indian citizenship along pen chi upon thulo Laswang bong pen kedam tang surhini ra kresir kebaning kan henlo that kaprek a citizenship along kedeng duna phai kangdang pon thunai aning kan lupusi bak thek pon Bangsong theka peklang pon lake Department of Home State Minister Nityanand Rai pen bang soputhak flarda kalam the paklang pon Lakh sirkep muluga phai Indian citizenship pen kachi oputhak ang theka patini pona tengke citizenship oversight kavia joini pen ta haipura Ministry of Home Affairs ahin pen lam the paklang pon National Desk Report Karbi Anglong Live